Dobar dan ekipa, evo malo da se javim. Ja sam riješila da ponovo treniram. Prije godinu i pol sam napravila sjajan rezultat kao i nekoliko godina ranije, međutim ono što mene uvijek zezne je zima kada prestanem da jednostavno da treniram jer ono van je hladno, snijeg, led, nemam pojma, magla ili jednostavno ne da mi se po hladnom vremenu, a teretane neki nisam fan. Tako da svaki put, odnosno ta 2 puta nakon savršenih rezultata, ja sam preko jedne zime za kratki period od 2 mjeseca sve ponovo povratila, znači u pitanju nekih otprilike 7 kg i onda sam riješila da više neću tako, da nema izgovora i da ću zaista krenuti redovno da vježbam jer prosto prija mi, bolje se osjećam. I pričat ću više o vježbanju na kanalu, tako da ako voli nek izvoli, nek vježba sa mnom, nek zaprati, ajde da budemo jednim drugima podrška i motivacija. Evo ja sam krenula tu, malo ponekad zabušavam, što sam skontala isto da nije dobro, tipa treba odrediti jedan dan u sedmici kada se napravi pauza, a ostale dane ne, treba se obući, uskočiti u svoju udobnu odjeću i ići bar 15 minuta istrenirati jer jako je bitan kontinuitet. Eto, toliko za sada, želim vam prijatan dan pa se družimo u nekom novom videu. Ćao!